Eto kwa na abantu baminto ba Masimba iga. Abantu baminto ba Masimba abo bare Masimba Ward abarasi chitown mbali. Egento nariko basaba ngeri itangani mukwe kadi. Make sure mukwe kadi. Tima itingamba abungete lakini in any time oranyore nge kadi nebo ntaka wa transferred or they have extended the period, make sure uko kadi. Ekogera kura yago na ere nkuba yago. Namba ibere jene sokili. I have not come like an angel or a miracle, but I just want to come with ideas and a manifesto. Ejitora ikaranse pamoja na inuinse tokore one or two editing torenga ngakichigo tokonya. Imechando yeto ya Masimba Ward ni intutonye manyete. Imechando ya Masimba Ward ni inumonye manyete. Nari ko basaba iga. Una mondo oche ngonya gochaga abu una atarire na inu ngonya gokwana tore na abantu babere batato matanga nuonde chikanisa nuotore ebinte ebinge nuotore ndagete to bwaterane motaramo na inje. Na nara gotebi my competitors, those boys, there are some people I call boys and those I call abagaka batokuboran. My especially those boys who are using the social media kwenye attack one another, attack on family issues, on social lifestyles yabantu. I want to request you turn that mind into an idea and productive. You can turn that mind into something ke agenda ora oneri omonto. You turn that energy and that idleness into something kera atani omonto understanding what you have for them. Number last, nariko basaba iga abantu baminto nje nindere riko bakorere gas. I want to be your servant. I don't atindi ko janganeke barwango rigi moche gondika nimbwate gasi lakini igona atebirenga nje buno munyagitari ndagete goja kurwari Masimba yaito. Masimba nebwa tobokongu abantu baito ba Masimba mu metobokongu bwaito ne rure ngiche tuikaranse inse totebani one on one ngitogo kora ngimokie gote iyo na aringire shati na amuire ntome monge ngengubo soe mutu bakorere gas. Okay.